Uboco ni itura ria Kayore, kaunti ni ya Nairobi. No yo ti wira muhuthu urarutwo ni atumia ya ciara-ini giki gia giko. Ino yukire. Ni wira wa gutokoyania giko magicaria bosho wao wa o muthenya. Eno niyo wabici yao mithenya 3 hari kiumia. Riria kahua kao gakoragwo keruhite hari umatho wao. Kuria maurugucanagia giko giki mari na mwihoko wa kwionera dhahabu yao. Gikuyu augaga indo ciumaga kuraihu na Nairobi ni mugunda wa mahiga. Atumia aya makoretwo haha ciara-ini giki kwa ihinda ria miaka 10 na ni ho teithio wao na muturire wao umaga. Ni mahotete gwaka nyumba cia gukomborithia o undu umwe na guthomithia ciana ciao iria imwe cie university. Lilian Akinyi ni umwe wao. Ni mwekega muno andu akameme. Na hii kazi ya takataka inatulindia vijana, juu tuliona vijana wetu wasipofanya hii kazi wameuliwa wengi. Sasa heri wafanye hii kazi. Wanapata vile wanakula na tunapata pesa vile tunawasomesha. Na hii kazi tumefanya kwa muda mrefu. Si ati saa hii, ni kazi yenye tulianza kitambo. Tunaelekea saa hii miaka 10. Na inatulelea watoto na inatusomeshia watoto. Hata tukiwa hivi msitudharau sisi ni chokora. Hata hii chakula inatusaidia tunakula. Tunalisha nguruwe, tunalisha ng'ombe na inalisha pia binadamu. Judy Odiso akoretwo akiungania indo cia kwendia kuma ciara-ini giki kuma ena ukuru wa miaka 9. Arokaga tene migogoteni ikirehe giko kuma matura mwanya mwanya ma Nairobi. Moya indo cia bata ciao cia kwendia kuma giko-ini giki rori icokaga kuoya giko giothe magatwara ciara-ini kinene kia Dandora. Ndio watu wengine wanaona ni kazi mbaya, lakini kwangu inanifaidi, inanisaidia. Ndio naona ya kwamba ninapofanya hivyo hata niona mama wangu wanapitia tabu na waambia hapana, vumilieni kwa sababu mimi mali Mungu amenitoa, ni mbana amenitoa na hii takataka. Lakini tu ile kitu tunaweza tuomba kama mtakusaidia tuendelee hiyo takataka yetu, hata kama itatangazwa hata ifike kwa uhuru akuinue, tufanye hata tuendelee hata kuwekea mahali pa kumwaga takataka, tukue na kiwanja yetu mzuri. Hata kama tutakuwa na shimo, uhuru asikie, aambiwe kuna watu mahali wanateseka. Atumia aya metikitie ati wira ni wira, bata ni kuwenda na kuhe gitio. Marauga tiga ni giko kiria kiunganagio kuma mucii wa Nairobi, muturire wao ungiri muritu toria wa ngari wa Kamande aratutariria. Wira uyu ri niguo ndiaga, niguo nyuaga, ciana ciakwa guthomithia ciana ciakwa. Ona koneka ukandiri bread ni ko tuonagera ha. Tutikoragwo ati nondu wa kumagara guthina kana handu hangi twirigagiro haha. Woi muiretu wakwa. Oi, ugo kwina thina mwingi muno gutema nguo ni macuba maya. Rigi ukanyita kibegita giki. Ukona rigi ukacamenya na kagikauro gia macuba. Ugaga gutema twina thina wa nginya gloves na tofuti tatu tondu gaka ndironire guku kokete na ici na indo ta ici ndiraruta guku niguo ndirahota gwikira. Wira wiragwo ati ni wira wa magigi, no ni wira utumaga atumia ya mahone na ciana ciao ikorwo igithoma. Muhwa wao he thirikari ni ati mangiteithiririo kiara giki kia Dandurwo no makorwo magikena ni tondu ciana ciao ni igukorwo ikirikia mathukuru. Ngiripotera Kameme TV kuma Kayore, nie ngetwo Njihia Grace.